Naša sugrađanka Vesna Maksimović slikanjem na svili bavi se od 2014. godine. Njen prvi susret sa ovim materijalom dogodio se sticajem životnih okolnosti koje su je dovele u Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom, na radionicu oslikavanja svile. Prilikom prvog kontakta sa svilom, Vesna je osetila bliskost, a dodir ovog materijala probudio je njenu sklonost ka umetnosti, koju posjeduje još od detinjstva. Tada je, kako kaže, znala da je to ono čime želi da se bavi. Iskreno, ruke su mi jako drhtale. Svila je tako nežna, tako blještava i kad sam ja sela pred to belo platno, nazovimo ga, i uzela četkicu, iako mi četkica nije bila strana, zaista sam imala veliko uzbuđenje i negde tremu da li ću ja to znati, jer po prirodi sam negde odgovorna osoba, mašinac po struci, ali svila jednostavno traži slobodu, slobodan duh i kroz iskustvo se neke stvari posle nadomestile. Eto kako sam ja doživjela taj dodir svile, govori vam to da sam sve te marame koje sam prvo oslikala zapravo zadržala za sebe i nikada ih nisam dalje otuđila ili poklonila. Vesnin ulazak u svet svile, boja i tehnika oslikavanja odvijao se postepeno, a njena želja da nauči što više zahtevala je posvećenost i predanost. Ja sam dosta istraživala što se tiče slikanja na svili, obzirom da se kod nas na fakultetu stiču neka osnovna znanja, osnovne tehnike i uglavnom se tu završi, jer slikari imaju drugačiji pristup u odnosu na mene ili ja možda imam drugačiji od njih, obzirom da ja nemam formalno obrazovanje. Ja sam dosta pratila što se radi po Indiji, po Japanu, po svetu. Bile su mi interesantne te tehnike. Usvojila sam tehniku batik. Samouka sam, prosto sam kroz rad dalje posmatrala šta se dešava sa tom svilom, kako se razlivaju boje i kroz rad sam došla do ovog nivoa na kome sam danas. Slobodno mogu da kažem da sam rame u rame sa svetskim slikarima na svili. U odnosu na klasično slikarstvo, svila zahteva jednu lakoću i jednu opuštenost na način da morate da nađete način da razgovarate sa svilom. Ne možete vi kao na platnu, sloj na sloj, pa negde i upornosti nauči se to. Svila, koliko je nežna, ona je žilava i ume da pruži nekad otpor i da vam razvuče boju na način kako ona želi, ali kroz rad i kažem tu posvećenost, ja se ne plašim reakcije boje na svili, već je, da kažem, uspešno sada koristim i dobijam uvek te neke unikatne, drugačije valere, te nijanse i radim isključivo sa bojama za svilu na biljnoj bazi koje industrijski fiksiram u pećima visoke temperature i to je jedan, da kažem, iskorak u odnosu na možda neke moje kolege u Srbiji koji rade, jer ja sam želela da sve što uradim negde traje što duže, da ne kažem dok se ne pocepa. Svaki susret sa novim slikarskim platnom od svile za Vesnu je novi izazov. Ja često nemam tačnu ideju šta ću da radim. Ja sednem, kada otvorim te palete boja koje imam, prosto stvar je trenutne inspiracije, trenutnog osjećaja. Znači i onda spontano krene iscrtavanje tih motiva, osim kada se radi ciljano, da kažem, pravljenje kolekcije za neku izložbu ili nešto slično. U početku sam slikala florale, znači te cvetove, te neke životinjice i slično, morske te motive kako svi početnici i počinju. A danas već kombinujem razne stvari i, na primjer, kao inspiraciju za svoju prvu samostalnu izložbu sam iskoristila ornamentalno nasleđe srpske srednjevekovne umetnosti i izlagala sam u Velikoj galeriji Narodnog muzeja u Kragujevcu 2019. godine. Time sam postala prva i jedina osoba koja je izlagala samo slike na svili velikog formata u tom prostoru i za mene je to jedan, da kažem, pravi pečat početka moje, da kažem, mog bavljenja slikanja na svilu. Vesna je po zanimanju mašinski inženjer. Iz zdravstvenih razloga je penzionisana, a slikanje na svili je njen hobi. Nijednog trenutka, znači ja nisam slikala iz materijalne koristi, dan danas to ne radim.
Ja radim iz lične potrebe da napravim taj jedan osnovni korak, jer kažem u toj nekoj situaciji kada sam ja došla u kontakt sa svilom, bila sam ograničena u kretanju i imala sam jaku želju da nastavim to kretanje na način na koji mogu da se krećem. To je bilo prilagođavanje toj svili. Ja sam našla jedan novi jezik da mogu da kažem šta želim, a opet da me to fizičko, ta fizička sputanost ne ometa. Tako da, eto, krećemo se i dan danas. Trudim se da razumem svilu, trudim se da govorim ono što ja mislim u datom trenutku, inspirišu me ljudi, dešavanja oko sebe i mislim da sam uspela da izgradim svoj stil. Posebnu pažnju Vesna poklanja kvalitetu sirovina koje koristi u radu. Osnovni uslov je da budu kvalitetne ako želite da ostavite neki trajni trag ili trag vredan življenja. Ja to zaista želim i sve što sam u životu radila, bilo da li sam se bavila muzikom, da li sam se bavila zanimanjem za koje sam se školovala, uvek sam se trudila da dam svoj maksimum. Svila se uvozi, znači iz inostranstva, postoji na domaćem tržištu, ali da kažem ređe. Što se tiče boja, opet se na domaćem tržištu mogu naći raznorazni proizvođače. Sad zavisi od afiniteta onoga ko slika, kakve efekte želi da postigne, koliko vlada nekom bojom i slično. Jer postoje boje koje jesu za svilu, ali su, na primjer, za obojenu svilu, pa daju mat sjaj, pa slično. Ja lično radim nemačkim bojama na biljnoj bazi, jer sa njima postižem to zadržavanje vidljivosti tkanja materijala i moje marame su iste i sa lica i sa naličja. Sve što nastaje u Vesninom ateljeu je unikatno. Bez obzira da li vi sada koristite određenu šemu ornamenta, na primjer, koji je izmišljen i nema potrebe da mi tu filozofiramo, pri samom bojenju i nanošenjem tog kolorita, izborom kolorita, vi dajete jedan originalan pečat tome i to je neponovljivo. Jednostavno potez četkice i to upijanje materijala nikada nije isto. Vesna kaže da slikanje na svili može da savlada svako ko želi i dodaje da je za uspeh, osim želje, potrebno nešto više. Svako može da nauči da slika. To je ono do nekih 80% kako to formulišu slikari. Ali to kad vas takne ova neka veća sila i da vam tu dušu, to je ono što se prenosi na platno i što se vidi. Svako može da nauči, svako može da počne i to je dobra terapija, psihoterapija. A kažem, da li ćete, da kažem, uspeti da slikanjem na svili dovedete sebe na jedan viši nivo, da do te neke mudrosti pri slikanju, stvaranje te neke duhovne energije između vas i onoga ko dođe u dodir sa vašim artikom, to je neka viša sila i obično kažu, kada mene sretnu ljudi, da ja imam neku energiju i da oni to osjećaju. Može je to zato što ja nikada ne slikam u negativnom raspoloženju, nikada ne slikam kad moram, nikad ne moram, radim koliko mogu, kad mogu, šta hoću. Tako da, valjda ta sreća pri radu osete i ljudi kada stanu ispred tog platna koje sam ja radila. Svila koju Vesna oslikava nastavlja svoj život ne samo kao umetnički, već i kao upotrebni predmet. Ja sam u početku počela da radim mešarpe, to su, da kažem, manji komadi i tako dalje. Zatim sam radila, kao što smo pomenuli, te tunike za moju prvu samostalnu izložbu, koje su negde predstavljale odor, obzirom na temu koju su nosile tu srpsku srednjevekovnu kulturu. Na drugoj samostalnoj izložbi sam se predstavila i unikatnim lampama sa ručno slikanim svilenim abažurima. Tako da, kažem, spoj tih znanja iz mašinstva mi mnogo pomaže u tome kako želim da se predstavim, kako želim da me ljudi vide i daju mi jednu širinu u jeziku, komunikacije sa publikom. I dok je slikanje na svili za Vesnu samo hobi, za nekog bi mogla da bude ideja za pokretanje sopstvenog posla.
Od svega zašto čovjek pokaže interesovanje, vreme uloži u to da se edukuje, da se usavršava i zaista dođe do kvaliteta, znači koji je priznat od drugih. Moj rad je priznat od poznatih, priznatih kritičara, znači to može da postane biznis. Što se mene tiče, način na koji ja radim morao bi biti mnogo drugačiji, jer ja zbog, kažem, svojih fizičkih ograničenja ne mogu dugo da sedim, ne mogu da hodam dugo, tako da ovo je mali obim onoga što ja stvaram da bi se mogao od toga napraviti biznis. Znači, potrebno je da vi budete u pokretu, da nudite tu robu, da se predstavljate na raznim, znači, tim sajmovima, izložbama i tako dalje. Ja, nažalost, sam se zadržala, nažalost, mislim, na sreću, opet su me svrstali u čuvara tradicije, obzirom da se bavila sam se izradom nakita, pa sada oslikavam svilu, ali nisam nikada mogla i nisam u poziciji da imam tu snagu da sada pokrenem biznis i time se aktivno bavim. Nažalost, zadržala sam se na ovom nivou, a s druge strane to je velika sreća jer osjećate se slobodno, nesputano i na kraju ne zavisite od mišljenja drugih. Ne radite ono što biste trebali da materijalizujete, nego radite ono isključivo što volite. Ja volim da radim to što volim. U Vesninoj radionici nedavno je nastao još jedan upotrebni predmet – torba za slavski kolač. Za razliku od drugih eksponata iz njenog ateljeja, torba za slavski kolač je osmišljena i urađena sa namerom da bude plasirana na tržište. Torbe za slavski kolač sa etno motivima, da kažem, su došle iz lične potrebe. Znači, kao i svaka dobra domaćica, slavim u porodičnom domu i imali smo normalnu potrebu da kada se pođe u crkvu, da se u nešto taj, bez obzira kako dobro umešen kolač, ukrašen, da se stavi u nešto i da se ponese. Najčešće je ta torba negde baš sad prljava, treba da se pere, da li je i cepana, ne odgovara gabaritno. I onda već godinama unazad razmišljam da napravim nešto za sebe. I kada sam ja pomenula u krugu prijatelja, porodice, da ću za iduću godinu definitivno stvoriti jednu torbu za sebe, onda sam dobila reakciju: ali i meni treba torba, ajde ako praviš, napravi za mene. Tako da u ovom trenutku ja imam probnu seriju ograničene količine koja pre svega ide za prijatelje i poznanike, ali želim da se posvetim ozbiljno tome i uz pomoć moje ćerke Sandre, koja se nadam da će uspeti možda i da napravi neki biznis od toga, pokrećemo i stranicu i brend koji se zove Ponosno ponesi, jer mislim da svaki dobar domaćin treba na ponos da nosi taj kolač i kako ga poštuje na slavskoj trpezi, tako i kada se pojavi među narodom. Mislim da imamo dobar proizvod, Ponosno ponesi torbe za slavski kolač. Vesnina umetnička strana ispoljava se i u oblasti književnosti. Ja sam objavila 5 zbirki poezije i za ovu godinu plan je da izađe 6. zbirka koja će nositi naziv U službi. I kao što možda se naslučuje, ja pre nego što počnem nešto da radim, ja pred očima imam finalni rezultat. Tako da to je to za ovu godinu i ove torbe za slavski kolač Ponosno ponesi negdje ispunjavaju moj cilj za ovu godinu. Radovi Vesne Maksimović predstavljeni su na njenoj internet stranici i na Instagramu, a s obzirom na njihovu specifičnost mogu da budu idealan poklon za osobe prefinjenog ukusa. Izrada namenskih poklona po želji Vesni pričinjava posebno zadovoljstvo, bez obzira na to o kom je predmetu reč. Takvi pokloni odišu ljubavlju, pažnjom i posvećenošću, a to je za one kojima su namenjeni od neprocenjive vrednosti.